tapi ningan nyepihana tang urang surah sehingga tamanglah travel di sahba urang umrah wajib lagi haji cit dari pengaju yang kadang kebah wajib ni ja umrah ile yang kadang teh nyai pengun karena wajib umrah ikut kepada wajib haji nampum turah ikut napagahana junal turah apa ya nile. Kapan istita'ah untuk haji jak truk gede nah kesempatan kedua untuk buat umrah. Cuma yang gura paling hana kitanya 20 dikurung di Madinah 20 orang takoh dikurung perlu tinggal 50 sah takoh dalam jalan kena kedi 28 orang nah katanya di Mekah tapi lecok umrah 3 partai dari Madinah tamu ke Mekah di Bir Ali hanya karena kalau wajib truk bawa kena truk lom awak travel mau di travel lagi nyanci ikut ada gausi boleh pengenjak 12 orang pada siplu pada berangkat kampung kaya pita mengenal Allah menanti lain wajib umrah kan istiqlalan kan berdiri sendiri roji hana peng jawaji wajib ja umrah lainnya hana karena peng untuk ja waji kadru wate berangkat di watenyan ubun umrah jid awal umrah do haji kan ramato jid awal haji do umrah kan ifrat jid kiran